Азыр аманат дегенде мен угуп жаткан бардыгыбыз эле тар түшүнөбүз. Бирөө акча берсе аманат дейбиз. Бирөөдөн карыз алсак аманат деп түшүнөбүз да. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, мен сиздерге аманатты мойнуга намаз аманат. Намазыңа бекемсиңби? Аллах фарз кылып берген намазыңа кыянат кылып 34 намазды каза кылып бир жумага келип коюп мен кыйынмын дейсиңби? Сен аманатка бекем эмессиң. Аллах мойнуңа жүктөгөн аманат намаз. Орозого аманатка бекем болдукпу 30 күн. Зекет, урматтуу мусулман бир тууган. İslam'ın 5 farzının birisi olan zeket, tileke karşı bugün İslam alamında 5 farzı barız biliriz. Allah'ın barlığına birlikte iman keltirүү, paygambara hak paygambara iman keltirүү, birinci. İkincisi 5 vakit namaz oku, oroza karmao, acıga varuu, kaysı yerden namaz gelse zeket gelir. Tileke karşı İslam alamında baylar zeket moynuna mildeti olgun 5 ile faiz adam zeket beretken. 95% zeketin berbeydi. Zeket amanat, urmatı musulman bir tuğanım. Namaz amanat, hac amanat. Jana ошондой dinimizdeki bardıq nerse. Uşun nerselerge bekem bolsoň, birinci Allah'ın jüktögen amanatlarga bekemsin.